Ndabasuhuje onaduhema gukurikira YouTube channel aho muri hose reba kwa kanze subscribe ugafungura inzogera niba utarabikanda nawe wakanda subscribe kugira ngo tujye tuguma kubana buri munsi mu makuru agiye atandukanye kandi agezweho. Mugeze kwandira muri tugiye kujya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ibintu byahinduye isura hagati ya M23 ndetse na FARDC, aho abasirikare ba FARDC batangiye kujya muri M23 ndetse naho Tshisekedi wamaze imyaka yarinangiye akaba yemeye kuba yajya mu biganiro ndetse n'umutwe wa M23, ariko abayobozi bamwe ba M23 akaba batangiye kuba bavuga nti nta mpamvu yo kuba twajya mu biganiro kuko yazi ko tuganira mbere tutarerekana ubukaka bwacu n'imbaraga. Ndetse bamwe mu bayobozi ba M23 bakaba batari kubyumvaho kimwe na Tshisekedi, ariko Tshisekedi akaba ashaka kuba bagirana ibiganiro kuko abona ko M23 ifite umuvuduko ndetse iri kugenda ifata ubuce bwinshi, aho yagiye ikigarurira agace ka Manembwe ikajya mu mujyi wa Goma ikirukana abasirikare ba SADC ndetse n'abawezarendo ikirukana abasirikare ba FARDC. Yabonye ko M23 rero ifite gahunda ndetse ishobora kuba izamukubita kudeta ikamwaka igihugu, akaba yatangiye gusaba ibiganiro, ariko M23 yo ntago iri kubasha kubyumva neza. Ikindi amenya kandi nuko M23 imaze gufata ahantu hakubye u Rwanda nk'inshuro 5, yagiye igafata umusozi wa Manembwe aho hamwe haraswaga ibisasu, kandi ikindi M23 yagiye ifata umujyi wa Goma aho ngaho yerekanye ubudangarwa n'ubukaka bw'imbaraga ifite, aho yagiye ikirukana ingabo za SADC zari ziri mu gace ka Bukavu naho yarafashe M23. Icyo ni kigaragaza ko M23 rero ifite ubudangarwa ndetse izafata byanga bikunda kira gihugu cya Kongo, kuko Sultan Makenga ngo ni umugabo w'umuhanga mu mirwanire. Bisa nkaho demokarasi ya Kongo rwose usanga basikarwa no ku rugamba, nta gahunda z'intambara muri make demokarasi ya Kongo ifite, nta bikoresho. Murabizi ko M23 iyo barwanye ibaka imbunda ikabaka intwaro, urumva rero ko M23 ifite amahirwe menshi yo ko yafata Kinshasa. Ibyo Tshisekedi ari gutekereza gufata kuba bagirana ibiganiro ni ikintu kitoroshye cyane habe na gato, kuko abayobozi ba M23 bamwe ari kuvuga nti nta mpamvu yo kuba twatera intambwe ngo maze dusubire inyuma kandi bikazagaruka bikatugiraho ikibazo, ko Tshisekedi yakorana n'imitwe itandukanye, ntago ari umuntu wo kwizerwa, aho akorana n'abakusize bakoze jenoside mu Rwanda. Murabizi ba FDLR basize bishe abatutsi muri 1994 bakorana rero na leta ya Kinshasa. Ibyo rero bigatuma rero Sultan Makenga avuga ko nta mpamvu yo kuba twajyana ikiganiro na Tshisekedi, kuko n'umuntu cyacumbikiye intera hamwe zica abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, abica abanyamurenge murabizi bavuga Ikinyarwanda. Rero Sultan Makenga akaba avuga ko atazijyana rimwe ajyana ibiganiro na Tshisekedi mbere yuko agikorana n'iyo mitwe y'iterabwoba. Ikindi kandi ndabizi bamwe mutekereza ko perezida w'u Burundi na Tshisekedi bafatanyemo ko baharabika u Rwanda ngo ruri gutera demokarasi ya Kongo ngo bakoreho ubutegetsi buriho muri icyo gihe, ariko Ndayishimiye Evariste yasohoye ukuri avuga ko Tshisekedi yamuhaye imitungo ihagije, aho usanga buri musirikare wa Tshisekedi wa Evariste Ndayishimiye ahembwa amadolari 5 n'amafaranga menshi mu manyarwanda na miliyoni menshi cyane. Akavuga ko byose yavuze nta rwango nta nabi, ahubwo kari nk'akazi arimo kugira ngo abone ko icyo yamujyanye yakikura muri Kongo. Ndavuga amafaranga, imitungo yemerewe, byose akora n'akazi ko yakoreza abasirikare b'u Burundi, ntago ari ukubashora ahubwo ari kugira ngo arebe ko hari icyo yakinjiza mu gihugu cye. Evariste Ndayishimiye yavuze ko rero Tshisekedi ibyo ari kuvuga kuba yahangana n'u Rwanda yananiwe n'umutwe wa M23 ntago ari ibintu bya nyabyo byo kuba yavugisha umunwa we, ahubwo agakoresheje ubwenge bakagenda bagasinya amasezerano yo kuba batatera. Urwo n'urugero yatangaga nyine ngari nka Tshisekedi ngo nge naza mu Rwanda nkaba nasinya amasezerano yo kudaterana bakareba ko intambara yacogora. Yashatse kujyana imishyikirano n'u Rwanda, ariko u Rwanda rwamubwiye ko atariyo M23. Reba nk'ejo bundi byarakaje benshi ndetse bikarakaza n'amahanga, harimo ingabo za SADC za Afurika y'Epfo iz'u Burundi, aho Tshisekedi afashe icyemezo cy'umuntu ugayitse akajya mu misozi ya Manembwe ahari hatuye abaturage benshi abahungiye, yorezamo ibisasu bya kirimbuzi byari bihetswe n'indege ebyiri za Sukhoi 25. Uwo ntago umutima wa kimuntu ngo nuko hayoborwa na M23, abundi uri gukora strategy y'intambara uba ugomba kugira ubuhanga, ukavuga nti nta mpamvu yo kuba nahitana abantu muri make, ukajya umutima wa kimuntu ukabasha kuba watsinda n'abaturage ubwo bakatangira kugukunda. Aho Tshisekedi yatangiye ko yagira ubwoba akaba yaganisha ku bintu byo kujyana imishyikirano na M23
ni uko yabonye ko abasirikare bake bamwe ba FARDC batangiye kwiyunga kuri M23 ndetse n'imbaraga zamufashaga harimo ingabo za Wezalendo zikaba zatangiye kujya muri M23. Ni ikintu cyerekana ko Tshisekedi ari kugenda agana mu gutsindwa, M23 iri gusonga imbere cyane, aho usanga n'abayobozi bamwe ba FARDC batangiye kwiyunga kuri M23. Ni ikintu kigaragaza ko M23 ifite imbaraga zihagije zo kuba zafata demokarasi ya Kongo mu gihe kiri imbere, kuko yafashe ubuce bwinshi, aho yafashe Bukavu. Murabizi ko yakubise ingabo za SADC zari zihari, ikajya muri Goma ikirukanamo ingabo za FARDC ndetse n'ingabo za Afurika y'Epfo. Ni ikintu kigaragaza imbaraga za M23 ifite na strategy y'intambara, ifite n'ubuhanga mu ntambara ifite. Ibyo ngibyo rero bikaba ari byo byatigishije Tshisekedi, akaba yabona ko yaca mu nzira akabona ko ko yaca mu nzira z'ibiganiro, ariko ba M23 ntabwo bari kwasha kubyumva habe na gato. M23 kandi ikibaza impamvu yatuma Tshisekedi bagirana ibiganiro kandi baraherekera bamusaba ibiganiro, akavuga ko atazijyana rimwe aha umwanya we umutwe w'iterabwoba. Bamwe ro muri M23 akavuga ko nawe badakwiye kuba bamuha umwanya, kuko bamaze kugira aho bagera, bafite intambwe zo kuba bakomeza urugendo rwabo bakabasha kuba bakishakira amahoro. Ibyo rero bikaba byatangiye kuba byatigisa amahanga, akavuga ko Tshisekedi agomba ko yafatirwa ibihano bitewe n'ibintu agenda akora, aho yafashe FDLR akabacumbikira akabaha ubuhungiro barasize bakoze genocide. Ni ikintu amahanga akwiye guteraho. Nanone kuba wafata umwanzuro wo kujya ahantu hari inzira karengane abasivile ukaba wabaruhamo ibisasu bya kirimbuzi, nacyo ni icyaha ukwiye kubazwa nk'umuperezida. Umuntu utagira umutima wa kimuntu wo kuba wababarira inzira karengane, ukavuga nta none ngomba kuharasa, hari abantu bahatuye, ngomba gukoresha ubwenge nanjye nkagira icyubahiro nkanakundwa. Abundi utangiye kuba wakangwa wagirirwa urwango n'abaturage uyoboye, urumva rwose aho ngo watakaye. Ubu usanga M23 ariyo abaturage bari kwishimira, bari kumva intsinzi ya M23. Aho urumva ko M23 ahantu hose iri kugera iri kubiri gushimwa na buri umwe bitewe n'umutekano w'abaturage n'abasivile iri kwitaho. M23 nta muntu iri kwabaza, ntiri gusahura, ariko ahayobowe na Tshisekedi hari gusahurwa cyane. Ugasanga abasirikare bamwe ba leta ba FARDC nibo bari kurushaho no kuba basahura imitungo y'abaturage. Ugasanga niba muhuye n'umusirikare wa FARDC ufite amafaranga arayakwambuye, ariko ikintu cyambere abaturage bari kwishimira nuko M23 hano yo gufata hari kuba hari amabanki, hari service inoze, nta bwambuzi buhari. Rwose icyo ni ikintu cyumvikana ko M23 igiye kuba yageraho yifuzaga mbere hose. Ibyo Tshisekedi yanze kuva kera ko bajyana ibiganiro, M23 nta mwanya ngo ifite kuba yaganira na Tshisekedi kuko yabyanze kera. Ndakeka rero abo twanye muri aya makuru ndabashimiye. Nitwa Dukunda Benoni, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification mu gihe dushyizeho amakuru agezweho. Ndabakunda, ciao ciao.